Hej svima, samo prije početka videa jedno veliko hvala jer prošli smo 4000 subscribera. Veliki nam je to milestone i puno nam znači. Hvala od srca. U današnjem videu pričamo ponovno o projektnom zadatku. Zaki se vraćam na ove teme projektnog zadatka. To je prva stvar koju morate iskomunicirati sa vašim arhitektima i to treba iskomunicirati kak treba. U današnjem videu hoću pričati o tome kaj vi sve možete pripremiti da biste si olakšali razgovor sa projektnim uredima prije nego kaj zatražite ponude od projektnih ureda. Prvi taj video je imao relativno malo pregleda u odnosu na ostale videe, s obzirom na to kolika je njegova važnost. Unatoč tome, ogroman broj naših potencijalnih klijenata i klijenata nam je došao na sastanak spreman. Stvarno smo zahvalni kad vi pripremite projektni zadatak, kad pričamo otvoreno o budžetu, kad razgovaramo o tome kakva je to parcela, koje su vaše stvarne potrebe i to nam puno znači. Ogroman broj klijenata koji su nam došli, javili se, ovaj video jesu zaista i pogledali temeljito i puno im hvala, jer to je toliko vremena uštedilo. Već prije prvog sastanka mi smo bili praktički spremni za napraviti vam ponudu jer sve ste napisali i sve se znalo. Sjajno, čini mi se da je i rezultat odličan, ali i rezultat je odličan zahvaljujući vama koji ste to sve pripremili. Najvažnija tema koju možete spomenuti vašim arhitektima je budžet. Realan budžet. Nije isto ako imate 250.000 eura ili ako imate 400.000 eura. Ogromne su razlike u pristupu, ali ne samo u tome da li će vaša kuća biti velika ili mala, nego kako će biti orijentirana, kakvu će imati stolariju, da li će imati velike prozore na nekim mjestima gdje inače ne bi imala da nemate budžet koji je malo veći, da li će imati integriranu garažu u prostor kuće ili će ta garaža biti samo neka, ne doslovno garaža, ali možda neka nadstrešnica pored kuće koja je daleko jeftinija. Budžet je sve. I uzmite iznos koji imate na umu, dodajte na njega PDV. Znači vi ćete plaćati kuću sa PDV-om. Naravno, to se ne priča o tome formalno, ali naravno mnogi klijenti onda ugovaraju sa kešom neke radove pa si onda malo PDV-a uštede. To se zna da se to radi. Ko to radi zna da radi to krivo. Sve znamo, ajmo to jednostavno reći, ali računajte na taj PDV. Jer nije isto da li kuću plaćate sa ili bez PDV-a. Nije isto da vam banka plaća primjerice 70% radova direktno izvođačima. Znači vi morate imati neki ugovor, morate imati neki troškovnik. Sukladno tome banka isplaćuje direktno izvođaču po ispostavljenom računu. Znači platit ćete PDV. Morate to uračunati. Ponovno naglašavam, jako je važno. Spomenuli smo i u prvom videu, ali ovo je jako važna tema. Da se transparentno iskomunicira. Koliko novaca i na koji način. Sa kešom ćete moći napraviti više. Budimo realni. Ako malo razmišljamo o tome kaj biste vi mogli sami još napraviti odmah u startu, to su izvod iz katastra i ZK uložak. Osoba koja je vlasnik parcele, ako je ujedno i investitor formalno, to malo olakšava proceduru. Nije da je to nikakva razlika, može biti recimo supružnici, može neko biti vlasnik pa neko da je investitor, mogu zajedno biti investitori, mogu biti sve moguće kombinacije, ali ako je sve clean, ako imate katastar, ZK, sve poravnato, ako je sve to lijepo čisto i piše vaše ime gore, a vi ste investitor koji će nama dati punomoć kasnije da možemo uploadat projekt da biste dobili građevinsku dozvolu, double thumb up. Prije bilo kojeg razgovora sa arhitektima, jako je dobro angažirati geodete. Morate imati snimak terena. Snimak terena, da bi se napravili, geodeti moraju izaći na teren. Dakle, nije dovoljno otići primjerice na portal Uređena zemlja i reći, a mi ćemo sad dobiti formu terena, a puta b toliko metara, pa vreduje. Kaj ako je kuća poluugrađena? Kaj ako je kuća ugrađena? Dakle, imate dva susjeda koji sa zidovima dodiruju granicu vaše parcele i vi se morate referirati na neku visinsku kotu. Znači, te kuće imaju neku visinu, neki krov možda. Mi to moramo znati. Da bismo mi to znali, prvo geodet izlazi na teren za razgovor sa bilo kojim arhitektonskim uredom. To je ono kaj je korak za koji vam čak ne treba niti želja da biste ove godine projektirali. Vi možete to napraviti bez obzira hoćete krenuti u taj postupak, nećete, možete si napraviti snimak koji vam koristi i za vas ako si nešto planirate tamo raditi. Znači nije da vam je to nešto kaj se mijenja, kaj će vam ostariti. Te točke će uvijek ostati te točke. Prema tome, snimite si teren, angažirajte geodete. Geodeti su u pravilu, po našem iskustvu, svi odlični, super su inženjeri, super su organizirani, znači koga god odaberete bit će vam ok. Kad smo već kod parcele i kad smo već kod gledanja parcele, fotografije parcele i fotografije sa parcele. Možete stati na parcelu, recimo ako je ona parcela u padu, na viši dio i na niži dio. Fotografirajte u svim smjerovima, napravite 5 GB fotografija.
parcele mogu imati zidiće nekakve, mogu imati neko stablo koje vam je važno, mogu imati nekakvi nagli pad, mogu imati, ko zna, možda imate neki dio parcele za koji biste htjeli da bude baš za vašeg psa da vam tam uživa. Znači, svašta možete fotografirati i snimiti video materijal dojma. Kaj ako nam snimite video jer je neki zvuk jako prisutan, možda vlak prolazi nedaleko od parcele, možda je neki potok pored pa trebate malo zabilježiti taj šum zato jer vam je važno da vam tu spavača soba baš nije prema toj strani, nego možda ćemo sa kućom blokirati taj šum da vam ne smeta dok spavate. Sve to je moguće odmah sakupljati i raditi jedan folder u kojem sve to stavljate. Lokacijska informacija. Vi možete sami zatražiti lokacijsku informaciju, a lokacijsku informaciju tražite od svojeg ureda za prostorno planiranje. Znači, lokacijska informacija nama govori koji je zadnji urbanistički plan kojeg se moramo držati, da li je neki urbanistički plan uređenja planiran na tom području, jer ako je, onda smo možda u problemu, jer možda ćete čekati godinama dok se on ne izradi, pa tek onda moći pristupiti procesu gradnje. Lokacijska informacija nam može jako puno toga reći. Zatražite lokacijsku informaciju. Kosi teren i geomehanički elaborat. Mi svakom klijentu koji dođe sa idejom da gradi kuću na kosom terenu, sugeriramo da se izradi geomehanički elaborat. Geomehanički elaborat se radi na način da vam se buše sonde na terenu i da vam inženjer koji se time bavi veli je li vam teren dobar ili ne, ukratko. Ako nešto sa terenom ne valja, ako je on na klizištu, ako se nešto može inženjerski odraditi da vi ipak gradite na tom terenu, to će vam reći statičar, to ćemo vam reći mi u suradnji sa statičarom, pričat ćemo o tome, ali morate znati je li vam teren ok ili nije. Može se dogoditi da imate parcelu do parcele. Na jednoj je kuća koja najnormalnije stoji i ne klizi, a na drugoj parceli je kuća koja je počela ići prema dolje. Znači, klizišta su ozbiljne stvari i moramo ih adresirati odmah u startu. Vi ne znate kakav vam je teren ako niste to ispitali. To ispitivanje vas košta nekoliko tisuća eura, u pravilu par tisuća eura košta, ali to ispitivanje je strahovito važno. Zamislite da živite u toj kući i da vam ona pukne po pola jer vam je jedan temelj odlučil plesati, odnosno puzati prema dolje. Nije baš zgodna situacija, a košta nešto u početku, vama daje miran san. Jedan vrlo važan savjet je: nemojte sami projektirati kuću. Kad ovo sve izvadite, imat ćete poriv, a to je da počnete projektirati sami svoju kuću. Ja sam sebi ne popravljam auto, jer ne znam popraviti sam sebi auto. Čekajte razgovor sa arhitektima, posavjetujte se sa profesionalcima, jer mi smo školovani za to da najbolje reagiramo na vašu parcelu i da uzmemo projektni zadatak od vas i probamo ga integrirati sa budžetom, sa lokacijom, sa zakonodavnim okvirom i sa time da vam damo nešto ekstra na toj kući i napravit ćemo bolju kuću od vas. Nema nikakve sumnje da stručna osoba to može bolje od vas napraviti. Ako baš morate si crtati nešto, crtajte si pojedinačne prostorije, unutarnji raspored pojedinačnih prostorija. Kako biste vi zamislili svoju savršenu kuhinju ili svoju savršenu spavaču sobu, pa da vam to neko nadogradi. To možete si skicirati, ali nemojte crtati svoju kuću jer ćete nešto fulat, doći ćete preblizu rubu parcele, preizgradit ćete ju, nećete znati gdje je stubište, a zaljubit ćete se u vlastitu ideju, to ja znam, zato jer svi mi kad radimo se zaljubimo u vlastiti rad i jako se teško od njega odlijepiti. Nećete se moći odlijepiti od toga i onda ćemo proći taj proces od par mjeseci gdje ste vi zaljubljeni u rad koji nije baš optimalno napravljen, odnosno nije dobro napravljen i imamo problem. Ne morate si projektirati kuću, zato su tu arhitekti da vam projektiraju kuću. Malo ćemo ponoviti jedan dio iz prethodnog videa, a to je onaj dio o tome kaj sve u tom projektnom zadatku treba pisati. Projektni zadatak nam mora dati do znanja koji je to broj prostorija koji vama trebaju. Možda imate 2 dječje sobe, možda imate radnu sobu, možda imate spavaču sobu, walk-in garderobu spomenutu, možda takvu i takvu kadu, takav i takav tuš. Sve to lijepo napisati i staviti u jedan možda Word dokument ili u jedan e-mail, samo da znamo o čemu se radi. Dio tog projektnog zadatka su i vaši hobiji. Hobiji, čime se vi bavite, vi možete doma imati 4 kajaka i to zauzima jako puno prostora. Mi moramo za taj kajak znati. Možda imate prikolicu za konja, ne znam, ali moram saznati. Znači ako ne znamo koji su vaši hobiji i koja je vaša strast i čime se vi bavite, mi vam to nemamo kud staviti. Neko ima hrpetinu slika doma i onda dođu arhitekti i naprave kuću koja je sva u staklu i prekrasna i sve gleda van i onda nemaš kud sa slikama. Recite nam koji su vaši hobiji. To nam je jako važno.
Volite li kuhati ili ne? Neko ko voli kuhati, voli znati di je točno nešto u kuhinji. Glavni projekt kad se radi, već se počinju ucrtavati i izvodi za vodu, utičnice, pa da vam ta kuhinja bude donekle dobro isprojektirana već u fazi glavnog projekta, a vi si dalje sami, ukoliko ne naručite projekt interijera od nas, vi si dalje sami možete onda to bolje organizirati, ali već vam je spremno nešto unutra. Ljetna kuhinja, da ili ne, znači vanjska kuhinja. Da li je to nekakvi zimski vrt, da li je natkrivena vanjska terasa, nenatkrivena vanjska terasa. Da trebate nadstrešnicu za auto, garažu za auto, za koliki broj automobila i koju dimenziju automobila. Neko vozi Audi A3, to je normalan auto, nije prevelik, nije premali. Neko vozi monstruma koji je dugačak 5,5 metara zato jer je 2 metra i 10 cm visok. Svako si bira auto ovisno o svojim potrebama. Jel volite saunu? Jel volite walk-in tuš, famozni? Jel kuhinski otok ono kaj biste htjeli? Jel on sa šankom ili bez šanka, pa je ono srednje sjedenje? To su teme koje sve možete napisati i sve se to integrira u projekt. Možda radionu trebate. Puno ljudi nas traži da je garaža ujedno i radiona, pa unutra stanu 2 auta na knapac, ali kad se auti izvuku van, to je ozbiljna radiona. Možda je opasno radi nas samih sugerirati vam da nam šaljete Pinterest fotografije, ali mi to uvijek sugeriramo. Neki kolege to ne vole, mi to jako volimo. Onda vidimo da li se vama sviđaju svjetle kuće, tamne kuće, nacifrane kuće koje su više onak dekorirane, ajmo to tak reći, simetrične kuće, asimetrične kuće i možemo vas onda konzultirati po pitanju tog nekog generalnog senzibiliteta i generalnog ukusa i možda vas pitati, jel ti se na ovoj fotki svidjela ta svjetlina ili su se ti detalji svidjeli. I ako ustanovimo da je svjetlina zapravo ta, možda možemo napraviti kuću koja je malo jeftinija, malo manje detalja ima, malo manje onih nekakvih štukatura i ne znam čega, a i dalje vi dobijete taj dojam pozitive koji ste htjeli. Gađamo pomoću tih nekih Pinterest slika ili nekih tih slika gdje vi vidite neku inspiraciju, gađamo smjer, a onda vas mi možemo popratiti, odnosno reći vam, čuj, ovo ti je dobar smjer, ali onaj budžet koji si nam dao to ne može zadovoljiti, ali evo ti 2 primjera kaj je zadovoljilo, pa možda da razmišljamo u tom smjeru. Znači nije poanta nama ograničiti kreativnost, niti vama dati da radite bilo kaj, jer ne budete si to možda mogli priuštiti, nego je poanta naći taj zajednički jezik i vidjeti kaj vama zaista treba. Tu su naravno kućni ljubimci, jako važna stavka. Kakve i koji broj kućnih ljubimaca imate, hoćete, kaj oni sve će dobiti od vas, znači svako ima neki svoj stav. Važna napomena, supružnici moraju zajedno donositi odluke. Znači kad radite projektni zadatak, to ne radi jedna osoba, to uglavnom rade 2, osim ako ste sami investitor i to je ok. Znači nemojte da se dogodi da jedna osoba sve napiše, druga osoba ne veli niš, mi napravimo idejni projekt i onda se mijenja zato jer je jedna osoba izostavljena već u početku. Ajmo to preskočiti i odmah napravimo projektni zadatak zajedno i svi vele svoje želje i djeca vele svoje želje i nekad je to više generacijsko stanovanje pa onda nekad bake i dede vele svoje želje. To je savršeno ok i možemo onda napraviti kuću koja odgovara svima, odnosno pomiriti sve te nekakve želje sa budžetom i sa svime ostalim. Da rekapituliramo na kraju. Budžet, apsolutno najvažnija stvar. Izvod iz katastra i ZK uložak možete izvući, dobro nam dođe u svakom slučaju. Geodetski snimak, angažirajte geodete, lokacijska informacija, dignite se lokacijsku informaciju da znamo koji je zadnji važeći urbanistički plan i čega da se držimo, geomehanički elaborat ukoliko je kuća na kosom terenu i popis želja i afiniteta koji su nam tu, ajmo to tako reći, od strane svih sudionika u gradnji, odnosno u investiranju, znači to ste i vi koji investitor i svi koji će živjeti u toj kući. Nemojte zaboraviti fotkati parcelu, fotkati sa parcele, te dojmove nam prenijeti. Znači sve to skupa možete napraviti jednu prekrasnu mapu i donijeti nam ili nam poslati link na Drive folder. Mi onda možemo u tom Drive folderu sve lijepo popratiti i pogledati i napraviti za vas najbolju arhitekturu, najbolji idejni projekt u početku, a onda i glavni projekt, izvedbeni projekt i kaj god vam više treba. Vidimo se u sljedećem videu. Ljudi, bok!